28 дебетегиде башланган, жыгы башлаган бу шакны бүгүн соктура баштаган эдик. Биздин ушул 100 гектарлы бу шак инде сорты Мухаммед Халгин деген сорт. Амбар алдында эndi биздин мөкмөк кабыл этилген нерсе жаңа склад түздүк. 8-жылы эксплуатацияга тапшырдык бир склад. Азыр инде мына болсо işlenip бүтүп стадиясында алдай берсе мында бүтүн күп işlenген. Бу инде икмек ныклап кайта башлаганда бу склад әзер булачак. Yinler biyilgi senli birek motor, birek kup dilayını, kup tüşersim ağlayındı. Ondan sen imang nazival rayasını hilde ollaşık menişe, şulğuna. Kavul kişisinin saat 4'ten durasında erisin indi. Saat 6'da mında gelgen iyindi. Şık düşken şahatlı şey. Tuğda da bala indi, hilde de bala. İpiler ko'rinib turayın ana bit. Şovlab turalar ipiye ko'rinib tura bor ekan. Allah bersa. Allah Teala'dan turayın. Bizden turanlar. İşler için, opet yerga, okşaş işlerge.